Mwitende Abdulkarim wamenyekanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Burikano, afite social media cyangwa se YouTube channel abacishaho ibiganiro bye, yitwa Burikano na buri nguni. Kugeza rero ubu ngubu uyu musore akaba yatawe muri yombi, ndetse hakaba hari byinshi mu byaha arimo arashinjwa kugeza amagingo ngaya. Nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya. Rero hari ku itariki 20 Nyakanga umwaka wa 2025 nibwo rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Burikano, akurikiranyweho rero gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe rero kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru rero dukesha ibitangazamakuru avuga ko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko rero yazamufasha. Uwo mukobwa rero arabyanga. Rero Burikano yahise rero arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba rero ko kugira ngo basohoke bagomba kumuhereza amafaranga yabatayeho, harimo rero ibyo bari biyakirije fanta n'itike yabahaye kugira ngo bamusange iwe. Bitewe n'uko rero batari bafite ayo mafaranga, byahise bigorana ku buryo buhambaye cyane, niko rero abakobwa bahise bitabaza inzego za polisi, ndetse rero niyo yaje irabafungurira. Ariko kandi umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yahise rero yemeza ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga, rero aho rero Burikano yari atuye. Rero ibi byose byahise biba, ndetse uyu musore Burikano ahita yerekezwa kuri polisi, kuri sitasiyo, ndetse kugeza ubu ngubu abenshi mu bakunzi be bakaba bakomeje kugenda bababara. Ariko kandi nubwo babara bakomeje kugenda bavuga ko burya inzego zishinzwe umutekano ziba zigomba gukora ibyo zishinzwe muri rusange, ariko kandi bikaza gukomeza. Ariko kandi inzego zishinzwe umutekano ndetse urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza RIB rukaba rukangurira abantu gukomeza kwitwaririka neza muri ibi bihe, ndetse n'ibihe bigiye bitandukanye, ko bitaba byoroshye. Kugeza rero ubu ngubu Burikano akaba afunzwe ku buryo rero igihe yakatiwe, nk'uko amashusho yakomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga. Reka mbashimire cyane kuba tugira tubana mu makuru agiye atandukanye hano ku Bivuga Trends. Twizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza. Nimba utari wakanda subscribe kandi nyamuneka tujye tubasha kwibanira amakuru y'ibiganiro tuba tugenda tugutegurira hano kuri ku Bivugwa Trends.